ko batebiga obwanjani negenteki ya morojo obwanjani ya rero gose moroji abakungu abakuba monena bwaba yara kini enkerege ntuki abere na bakomanye village bakungu mbaya imomanye tiagu no mo weekend bakungu mbaya meni yabasaliriko mokungu muya no yokwana buyunga bokano kibotingire buya bwabwe kenyoro kyategerera nero mokungu omuya na musacha muya no kulinga nkundiko lugesieni mwaye komo kokosana no kanyomba omugisangya kolekeke ekenya boundi ekekya keimoke akegore kagena kangoko kagena kwa kaimoke akagore kaburi akwa kaimoke akagore ng'ombe utelioro ng'ombe yo anyeimoke anyegoro monto ibora abana abanebira choke kosaringiti kangotebya kanyaro kangare ngumbe gakweya kamaguta mange gakorire ngobe getocho kaya ukaroka yomba seri na gutikambacha waitire kanikabesa wapinanya monumo bariri wakire ebicha mwa bwana korojengwe taro etiro sibuna magaji taroma gonga karamangina byara chagenko bekori nairira ne korinje baba nebire kogotebi morao kare endondo bonyandondo oa lakini ya baraka asenare kati ya bwasa umuntu oseke kulia neke kusiyo nilisema hivi kwa wale ambao muelewi Kiswahili nilisema hivi tenda utenda potendo tenda tendo la hekima lianda mena mwenendo sawana yako kalima yenye upendo kufurahisha mtima kwa sababu kila mjimba kisima budu ingia mwenyewe. Shukrani. Thank you. Wow. Mwalimu